umutego mutindushibukana ba nyirawo none byo FARDC yishoyemo birayoberanye kandi bikozeho cyane ko humvikanye amajwi y'abacancuro kuri radio Okapi ndetse no ku kinyamakuru gikomeye bita African Intelligence batakambira amahanga kugira ngo mu by'ukuri bafashe kuba babishuriza Gisekedi. Ni nyuma y'abo bacancuro bazanywe mu rugamba rwo guhangana na 23 babonye ko mu by'ukuri batazabishobora bakasaba utwabo bikiri mu maguru mashya 23 ubwo yari imaze guhanura indege y'abacancuro bari baje kugerageza iyi ndege bavuga ko mu by'ukuri yaba yaraguyemo abacancuro bagera kuri 26 bose bahiye ubwoba. Biravugwa ko aba barwana kuri leta ya Kinshasa mu by'ukuri banze gukomeza kwishora mu rupfu bari kurureba ko 23 intare za Sarambwe zo zakamejeje. Uyu munsi tuvugana ndetse n'imirwano iracyarimbagije 23 ikaba yafashe ikibuga cy'indege cya Shabunda ndetse imirwano ikaba iri kwerekeza Kisangani. Ibi byose turaza kubiyava n'umuzingo maze tubabwire iby'iyi operation aba mu rurimi rw'abazungu bari kwita operation Love with the gift not gift drone experience. Izi drone zikaba zakoze agatendo by'umwihariko hano muri Uvira ndetse no muri teritwari ya Jabunda ku kibuga cy'indege. Turabwira iby'iyi mirwano ndetse tubagezeho amakuru akomeye ku mutekano politike na demokarasi. Nuko mubibona muratwihangana ko twaratinze kubagezaho amakuru akomeye nk'ukundaga kubana buri munsi. Uyu nkuko mubibona ni umuyoboro mushasha ugomba kubagezaho amakuru akomeye kandi yihutirwa ku mutekano politike na demokarasi by'umwihariko ibiri kuvugirwa mu butaka bwa Kongo by'umwihariko imbere ku rugamba amakuru yihutirwa akomeye ku mutekano politike na demokarasi. Nimba utarakora subscribe hano yikore tubafitiye amakuru yihutirwa. Noneho birahindutse abarundi bibye imbunda za FARDC 23 Uvira ibatega agaco 23 yakoze agatendo gakomeye muri Uvira aho izi ntwaro z'abarundi zari ziri guca kugira ngo zerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mupaka bakaba wita Kavimvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Ni nyuma yaho abarundi babonye ko urugamba rwo gukomeza bishoyemo rwo gukomeza gushotoramo 23 ndetse no gukomeza gushotora intare za Sarambwe bari babonye ko mu by'ukuri batazigera barushobora. Ndababwira neza iby'iyo operation 23 yakoreye abarundi ikabambura ibikoresho bimwe na bimwe ubundi abandi bakiruka bamwe bakabaza amatekwa bakamanika amaboko abandi bakaba bakomeje guhungira mu mashamba yegereye aho ngaho by'umwihariko mu shamba bita Kawuzibiega n'ubundi bakaba mu ndiri za FDLR ikigero gikomeye cyane cy'uyu mutwe umaze imyaka zirenga 30. Ku kibuga cy'indege cya Kavumu hageze drone nshya zo kurimbura abasirikari ba FARDC nyuma yaho iki kibuga cy'indege kiri muri Sud Kivu by'umwihariko impande ya Shabunda Airport n'ubundi umuriro ukaba watse. Ni nyuma yaho 23 ikubise abacancuro bakomeye cyane kuri iki kibuga cya Shabunda bivuga ko bamwe bakuye imishwaro ndetse bakumvikana ku binyamakuru mpuzamahanga harimo na radio Okapi by'umwihariko n'iki kinyamakuru bita African Intelligence. Mu by'ukuri bakumvikana mu makuru bavuga mu by'ukuri batakambira amahanga kugira ngo babishirize leta ya Kinshasa. Ni mu gihe leta ya Kinshasa ivuga ko mu by'ukuri batazongera gusohora amafaranga mu buryo bwo kugira ngo bakomeze bahangane na 23 kandi ko nta n'umucancuro uzongera kwishurwa mu by'ukuri kugira ngo aje guhangana na 23. Hagati aho General Ngoma Nzito nawe akaba bamutaye muri yombi nyuma yorejwe hano muri Sud Kivu muri teritwari ya Shabunda kugira ngo ahangane na 23 ariko bikaba byakomeze kuyoberana bitewe nuko uyu General Ngoma Nzito yakubiswe inshuro n'abagwanyi ba 23. Turinjiramo mu by'operation maze kugeza amakuru akomeye kandi yirwa mu gihe kandi nanone abacancuro bahuye na satani muri Uvira bikozwe na 23. Iyo operation nayo bikaba abacancuro bakavuze ko mu by'ukuri bameze nk'aho bari kurwana n'abazimu ndetse na satani hano muri Uvira. Turavira n'umuzingo ku by'imirwano ndetse tubagezeho amakuru akomeye kandi yihutirwa. Ni amakuru akomeye twinjiyemo ku buryo burambuye. Ikaze kandi bakunzi bacu twongere tubane mu makuru akomeye kandi yihutirwa hano nk'uko bisanzwe ni ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa.
reka amakuru yacu twanzikiye duhere kuri iyi nkuru yatitije amahanga nyuma yaho perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yagaragaje amahanga ko mu by'ukuri we yubahirije agahenge ahubwo harimo 23 uhite uteza umutekano muke ndetse ukomeje no kugera ufata ibindi bice, ibintu byafashe indi ntera, ibintu byasubiye urudubi nyuma yaho abanyamakuru bagiye batandukanye bafashe umucancuro ndetse abacancuro bagera kuri 7 mu by'ukuri bari gutabariza amahanga bari gusaba ko leta ya Kinshasa yabahemba bakongera bakisubira iwabo. Ni mu rugamba rw'injyana muntu rwabereye hano muri Shabunda maze 23 igakubita abacancuro by'umwihariko n'abadundi by'umwihariko na FDLR maze bikarangira yigaruriye ibice bigiye bitandukanye harimo n'agace karimo hagati gahuza izi teritwari ya Bukavu ndetse na teritwari ya Shabunda. Bikaba bimaze kumenyekana ko na 23 by'umwihariko yakuye ikoti iri gukomeza kugenda ikubita abacancuro bakomeye cyane. 23 ikaba n'ubundi mu tangazo ryayo ry'uyu munsi ikaba umuyobozi wayo Lawrence Kanyuka bakaba batangiye ko mu bikorwa byo kugira ngo bakomeze bubake umutekano ndetse umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu byabo. 23 ikaba imaze gucira impunzi zibarurwa hafi muri miliyoni 2 ndetse ibi byose bikaba byarabaye mu mezi 4 ashize. 23 ifashe neza utu duce tugiye dutandukanye twababwiye. Mu by'ukuri 23 ikaba yarakuye abarwanyi ba FARDC muri Ruvunge ikabakura muri Gatogota by'umwihariko igakura neza ikarandura neza wazarene ndetse n'abambari ba FARDC muri hano munoza muri Uvira bikaba byakomeje gufata indi ntera. 23 ikaba ikomeje kugenda yiyagurira uduce tugiye dutandukanye by'umwihariko n'ikibuga cy'indege cya Nzibira ikaba tuvugana kikaba cyabaye tombe. Ibi byose 23 ikaba iri kugenda ibikora imeze nkaho iri kwirwa naho bitewe nuko ibitero byagabwe na 23 byabyo kugira ngo mu by'ukuri birwa no bitewe nuko aba basirikari by'umwihariko coalition bari bagose 23 mu bice byose bigiye bitandukanye nkuko twababwiye kandi hano ku muyoboro mugari 23 ikaba yarakoze ibikorwa bigiye gukomeye cyane kugeza kuri uyu munsi mu mujyi wa Goma. Biri kugaragara ko mu by'ukuri umujyi wa Goma umeze nkaho ari Burayi bitewe n'ibikorwa byiza bya 23 imaze gukoramo. Hafatiwemo intasi zigera ku 8 za FARDC. Mu by'ukuri izi ntasi bikaba biri kuvuga ko mu by'ukuri zari zategemo ibisasu zigakora ibikorwa bibi maze zikarimbura imbaga nyamwinshi maze bakabyitirira 23 bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Byose bikaba byamenyekanye nyuma yaho aba bacancuro ndetse bari baje mburugu rwera bafatiwe hano mu bice bya Goma ndetse no mu tundi duce 23 igenzura bose bakabakusanya bakagera ku 8 bose bagahuriza ku mugambi rwabo ko rwa rumwe rwo kuzatega ibisasu mu baturage maze kubaturikana maze 23 bakayihimbira ko ariyo yishe abaturage maze bagahinduka ibyewe karundura maze bagasaba uburenganzira ko byibura leta zunze ubumwe za Amerika zabaminjemo amacinya y'amasasu. Ibi byose byamenyekanye kandi bitangarizwa amahanga by'umwihariko na Radio Okapi bari barabije kutangaza inkuru nziza kuri 23 ariko iri hararanze irabitangaje karanze karabaye umuriro watse. Ni nyuma yo abarundi n'ubundi basanze uru rugamba bishoyemo rwo kwiyahura ku ntare za Sarambwe batazarutsinda bakabyatangiye kugenda bakura akarenge kabo muri Uvira ndetse bakabyagaragaye mu by'ukuri bapaki bitwaro binini cyane biri kwinjira ku mupaka wa Kavimvira bityo biri kugana ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi byose byafashwe matekwa n'intare za Sarambwe ndetse hakorwa operasiyo ikomeye cyane yashamiranyije abarundi ndetse n'intare za Sarambwe kugeza kuri ubu ngubu abarundi ni intege nyuma y'uko baragerageje kwikoresha 23 operasiyo igakorwa n'ubundi na 23 yaragerageje kugira ngo mu by'ukuri aba barundi bakuremo kabo karenge bajane ibikoresho by'intambara babyambure FARDC ariko 23 yongeye kugaragaza buryo ki ibi bikoresho n'ubundi ibi bikeneye ibakubita ndetse ikanabambura ibikoresho byabo ibyo inakomeza kurwanisha urugamba rw'abayinjana muntu. Biravuga ko harimo casualty nyinshi ndetse by'umwihariko uyu mujyi uyu mupaka wa Kavimvira ukaba uri gukontororwa na 23 gatanu ku kandi. FARDC yasaze yabuze hano ikisha ibikoresho by'umwihariko n'ibyari biri kuva mu Burundi bya baniweyo nyuma yaho generali Neva uyobora Uburundi nawe bamuhaye inkuru mbi ko abajenerali mu by'ukuri bamugambaniye banze gukomeza kurwana na FARDC
bazakomeza kwifatanya na FARDC kugira ngo barwanye M23 bikaba byamubanye inkuru mbi. Abajenerali boherejwe hano muri Sud Kivu kugira ngo bahangane na M23 by'umwihariko mu duce twa Minembwe kugira ngo barimbure twirwaneho irwana ku banyamurenge. Bikaba byararangiye mu by'ukuri abarundi bamwe bihuje n'abanyamurenge. Abawazarendo bongeye gukubitwa inshuro mu duce twa Ruvunge ndetse na Gatogota, aho byagaragaje ko ari udutero twe twarasigayemo tumeze nk'udusigisigi. M23 ikaba yongeye kunetarariza bya nyabyo ibi bitero byose biri guturuka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko harimo n'ishyamba rya Kauzi Biega. Induru zavuze, umuriro watse, imirwano yabaye amayobera nyuma yaho ikibuga cy'indege cya Shabunda kugeza uyu munsi kiri mu maboko ya M23. Imirwano itoroshe ni operasiyo yakozwe n'intare za Sarambwe, ariko mu by'ukuri gufata iki kibuga cy'indege ntabwo byari byoroshye. Biravugwa ko iki kibuga cy'indege cyari kiriho indiri y'amadoroni ndetse n'abarwanyi b'abacancuro by'umwihariko baturutse mu gihugu cya Colombia, bari biteguye neza kugira ngo bazatere M23 mu duce tugiye dutandukanye. Imirwano ikaba iri kwerekeza Gisangani. Abarundi bari hano ku kibuga cy'indege cya Shabunda, biravuga ko bataye ibimodoka by'intambara bakiruka nka kibuno mu maguru, ariko bose kugeza kuri ubu ngubu bamwe bari matekwa za M23. Imfungwa z'intambara ziri gukomeza kugera zengera kuri M23. Ni nyuma yaho leta ya Kinshasa mu by'ukuri yanze gufungura imfungwa za M23 nk'uko bazumvikanyeho idoha zigera kuri 300. M23 yanutse ntabwo iremera gusubira mu biganiro bya Doha nyuma yuko bigaragaye ko mu by'ukuri Kinshasa ishaka kurimbura abarwanyi ba M23 idashyigikiye ibiganiro by'amahoro na mba ibinyujije mu bikorwa iri gukomeza gukora irimo n'ibitero by'ubwiyahuzi by'amadorone bigiye bitandukanye, ariko M23 ikabimitereza mu buryo bwa nyabwo. Ibi bikaba byatumye mu by'ukuri bikomeza gufata imirwano ikomeje gututumba igafata indi ntera. Abacancuro bapfuriye mu hanurwa ry'indege M23 yahanuriwe muri teritwari ya Warungu, bikaba byarangiye M23 iyi ndege mu by'ukuri iyegereye ndetse ikaba yafashe matekwa abacancuro M23 ikaba iri kubavura ndetse no kubitaho. Byagaragaye kuri televiziyo Okapi ndetse n'abacancuro bamwe babashije kuba bacika iki gitero cy'indege yahanuwe ya Dorone, bakaba bagaragaye kuri radio Okapi ndetse na radio mpuzamahanga by'umwihariko n'ikinyamakuru gikomeye cyane ku isi bita African Intelligence, basaba ko leta ya Kinshasa mu by'ukuri yabahemba udufaranga twabo. FARDC yasabye by'umwihariko n'igisirikare cya Kinshasa by'umwihariko na leta ya Kinshasa irangajwe imbere na Kisekedi, basabye nyuma y'aho bakomeje kugenda mu gutwi kw'amahanga bongorera babwira amahanga ko M23 ariyo yigaba y'ibitero. Bikaba byumvikanye mu by'ukuri abarwanyi ba leta ya Kinshasa basaba ubufasha amahanga ndetse no kubafasha kuba bakwishyurirwa. Bikekwa ko mu by'ukuri abarwanyi bose boherejwe muri kano gace kurwana na M23 iyo byarangiraga operasiyo babatumyeho itagezweho, bivuga ko bongera bagategerwa indege bagasubira mu bihugu byabo nta n'ijyatanu nta n'iritoboye bahawe. Ibi bikaba byavuzwe ko mu by'ukuri aba bakecuru bakavuze ko bigomba gusubirwamwo. Bavuze ko mu by'ukuri abarwanyi b'abakecuru b'Abanyakolombia bakoraga amadolari 50 mu ijoro ndetse amanwa nayo bakababarira amadolari 20, ubwo n'amadolari 70 ku munsi. Bavuze ko byibura Kinshasa igomba kubishura amafaranga bari bamaze gukorera batitawe ko nta gitero na kimwe bigenze bakaba kuri M23, ariko hakitabwa ku miryango bafite by'umwihariko bagacungirwa n'umutekano bakaba bataha batishwe bakagera amahoro. Ni nyuma y'abo bakecuru baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye bagaragaje ko mu by'ukuri badashoboye guhangana na M23. Leta Kinshasa irabyifata mite kisabye mu Rwanda mpuzamahanga M23 yicecekeye. Iyi mirwano yose yakomezaga gukorwa n'ubundi yakomezaga gukorwa bose bari kugenda bari kubikirana ari kugira ngo hubahirizwe byibura iminsi y'agahenge bari barasabwe na leta ya Qatar by'umwihariko na leta zunze ubumwe za Amerika mu by'ukuri kugira ngo bombi bubahirize uduhenge. Imfungwa zikaba zikomeza kugenda ziri kwiyongera. Ni nyuma yaho
M23 igaragaje ko imaze kongera nyuma yaho iri kuri imfungwa zigera ku bihumbi 12 n'ubundi ishaka kugira ngo ibone ukuntu icyura impunzi zigera kuri miliyoni 2 bikaba byaratumye abacyancuro noneho bikaba byavuze ko biyongereyeho 65% kwijana mu duce twose M23 iri kugenda iri gukomeza kwigarurira. Mu by'ukuri leta ya Kinshasa yanze gufungura imfungwa 300 zari zatanzwe mu rutonde na M23 ariko biri kugenda biri kugaragaza ko imfungwa za politike za Kinshasa ndetse n'abasirikare general bakomeye harimo na general Ngoma Nzito kugeza kuri ubu ngubu nawe uri mu mazi abira uri guhigishwa uruhindu n'intare za Sarambwe nk'uko byamaze kwemeza ko bamukera ari muzima cyangwa se urumupfu na general Sultani Makenga uyobora M23 akaba yavuze ko mu by'ukuri uyu mugabo byanga byakunda amukeneye uwo bitumye baramubona uyu general Ngoma Nzito nawe nubwo yaje mu mwobo ariko M23 yarahiye yivuma ko igomba kumufata ikamufunga cyangwa se ikamufata ari umupfu cyangwa se ari umurambo. Ni nyuma y'ibikorwa bibi byamuranzweho byo kuba mu by'ukuri ari kugambwaho kuba yakohereza amabandi ndetse na za FDLR mu duce M23 igenzura kugira ngo bategemo ibisasu rutura bizaturikana abaturage maze ibyo byose babishinje M23 maze M23 bagaragariza amahanga ko M23 ari mbi maze ubundi bayiminjeho urusasu rw'urufaya. Ibikorwa bikomeje kugenda byivugira M23 ikibuga cya Shabunda icibitseho ndetse imirwano iri kwerekeza muri Kisangani. FARDC bataba batangiye guhunga abarundi bakuyemo akabakarenge. Ni nyuma y'aba barundi bafashwe miri abandi bakagerageza kuvana ibitwaro muri Kongo babijyana mu gihugu cy'u Burundi nabo kugeza kuri uyu munsi bacakiwe. Amakuru yacu yo ari update kandi agezweho kandi afatika mu gihe kandi nanone agatambaro k'umweru kari gatwikuriye ikibi M23 yagatandamuye. Aha ni muri operasiyo ihambaye yakubwe n'intare za Sarambwe zikihungura ivu zigahanura indege y'intambara yo mu bwoko bwa F-16J-17 yari pacancuro bagera kuri M26. Turababwira neza iby'iyi operasiyo mu by'ukuri ndetse tunabagezeho amakuru akomeye cyane ari kuvugirwa ku butaka bwa Kongo ku mutekano politike na demokarasi, amakuru yitirwa ugomba kumenya kandi ukanumva aka kanya mwavuze mutarabona. Noneho mu mirwano karundura haracu wambaye FARDC kwifata byanze. Imirwano karundura M23 yamaze kwivugana abacancuro bagera kuri 2 imaze no kwerekana neza ko nta mikino ifite, imaze kwinjira muri Uvira kuva ku munsi w'ejo mu rugamba karundura yamaze gutangira kuri koalisiyo. Noneho biramenyekanye ubutegetsi bwa Kinshasa bukabuko urugamba karundura bukaba isuhererwe mu buryo bukomeye. Ubu ngubu noneho tugiye kujagajaga ibice byose M23 iri gukoramo imirwano hano muri Sud Kivu by'umwihariko ikinjira mu gace ka Uvira uburyo ki defense za FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa zubakitse wewe utavanyemo n'Uburundi. Ariko M23 ikomeje kubazengereza ku buryo bukomeye ku buke basirikare bashoboye kandi bafatika kandi bashoboye bazi kurwanira inkundura. Ibi byose reka tuze tubyinjiremo akantu ku kandi tugusobanure iby'imirwano karahabutaka ikomeje kumvikana n'izi update karundura dukomeje kugarukaho gatanu ku kandi hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Hagati aho intare za Sarambwe zongeye gukoresha drone zihondagura bikomeye cyane abarundi ndetse na FARDC ndetse n'abawazarendo. Ahangaha rwose ni muri Warungu aho ibintu bikomeje guhindura isura mu buryo bukomeye. Intare za Sarambwe gufata drone za Warungu birimo kuvuza ubuhuha kuko noneho bakurikirana n'abasirikare mu buryo bukomeye. Bageze mu misozi ya Minembwe kubera ibikorwa byabo bibi kubera koalisiyo. Ibikorwa byabo bibi bigeze ku rwego rwo hejuru bitewe nuko M23 iri gukoresha imbaraga z'umurengera kugeza ku rwego rwo hejuru. Abanzi bemeje kumuhasha nta by'imikino birimo. Impamvu y'imirwano yose turaza kuyigaruka mu makuru yihutirwa cyane. Hagati aho ubu ngubu noneho intare za Sarambwe nta gukinisha Kinshasa bamaze kuberura ko batazasubira mu biganiro bya Doha ndetse ko batanazubahiriza amasezerano y'byasinywe kuva ku ya 17 z'ukwezi gutaha, ariko bikaza kugirwa imfabusa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bugira icyo bushira mu bikorwa. Ubu noneho bwavanyeho ibyo kuba abana beza kubinyeshamba bitavugirwa kuko n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gutsindwa ndetse
bukanga kwemera no gushyira mu bikorwa ibyavuzwe ndetse no kugenda bahindagura inyandiko. Ibyo byose byatumye intumwa za AFF M23 zitongera kwitabira ibiganiro biteganyijwe Doha, ariko uko babajijwe ni ubikurikirana hafi ndetse n'abakomeje kubitegura harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagasubiza biratangaje cyane. M23 yamaze kujya karunga ku buryo bukomeye. Kinshasa ntabwo izongera kuba yaje mu biganiro na M23. Hagati aho maneko za FARDC zakuzwemo akazi, ivumbi riratumuka, abasirikari harimo n'ababirigi boherejwe imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano hano muri Pinga bakomeje guhondagurwa mu buryo bukomeye. Ibyo bari gukorerwa ni bya bindi byiswe aho umwana rero nyina ntiyumve. Ibikorwa byabo bya gisirikare byamaze gushyirwa ku gati ku buryo noneho koalisiyo idafite aho ipfumurira. Iyi mirwano karundura iri gukomeza ku rundi rwego, iri gusiga iki byose. Reka twinjire neza ku makuru arambuye ku nkuru akantu ku kandi. Aha ni ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze mwese nshuti zacu z'akadasohoka aho muherereye mwese, twongere duhure. Nimba uri mushaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri uno muyoboro ni ku mutekano, politike na demokarasi, niho twibanda tubagezaho amakuru yihutirwa kandi akomeye. Ubwo rero ibuka kureba munsi gato cyane ahanditswe like ndetse na subscribe maze ukoreho. Nanone kandi nimba dusanganywe ibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri update akantu ku kandi ikaze. Ni amakuru akomeye kandi yihutirwa ku buryo burambuye. Reka twinjire neza imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Uvira, muri twa duce twose tuhakikije twa M23 ibarizwamo ku kitarongera Uvira rwagati, ariko ihafite intazi ndetse ikahagira n'ibikorwa kugeza ubu bimaze gushinga imizi yo kurenza hafi amezi 5 bizengereza koalisiyo mu buryo bukomeye, ku buryo byatumye koalisiyo itarenga umutaru cyangwa iri gikorwa na kimwe ikora cyatuma M23 ishingurwa cyangwa se give mu birindiro. Operasiyo zose zimaze gupfubwa n'ubutegetsi zateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa hashingiye kuko M23 noneho yakameje mu buryo bukomeye kuva muri ho plateau ndetse ubwo ndavuga muri Ruvunge. Kano gace gakenewe nka strategy y'urugamba ku ruhande rwa Kinshasa. Intare za Sarambwe zabanye bamba mu buryo bukomeye ku buryo ibice ndetse na mbushi zikomeje kubazengereza mu buryo bukaze. Nk'ubu koalisiyo kuva ku munsi w'ejo ihatakarije indege irimo abasirikari barenga 12 nubwo bataramenya neza ngo bamaze gupfa, ariko noneho abandi bapfuye. Noneho biragaragazwa M23 yafashe bigeze barambo ngo nibo bari kuneka bakamenya ibikorwa bya gisirikare bya Ntare za Sarambwe ziri mu bucuruzi ndetse na operasiyo za gisirikare aho zaba ziri hose. Ariko ibi byose byarabajegereje mu buryo bukomeye. Imirimo iri gutanga icyizere ko M23 igiye kurwana noneho yerekeza Uvira, bitewe noneho nuko kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi kugeza kuri iki gice munsi n'iri joro biracavuza ubuhuha, aho umvikana noneho imbunda ziremereye ziri gukoreshwa hano muri ho plateau. Abasirikare b'Abarundi bivugwa neza ko babaye bigiye inyuma ho gake ngo abacancuro bamanze bikuzanyeho bivura migabo maze ubundi bareba igikopu cyabo uko kimeze. M23 n'ibijashiduka, ariko ibi byose byaranze. Intare za Sarambwe zikomeza gushinga imizi ndetse no gushinga inkokora n'amavi, maze ubundi zishinga imbunda ku butaka ziri kurasa ivumbi rigatumuka. Ibi noneho bivuze iki? Bivuze noneho ko ari imirwano M23 cyangwa uruhande rwa Kinshasa birinze gutabaza ngo babyire imahanga ko imirwano ikaze cyangwa se iri kubazengereza, ahubwo bakomeje kurwana bucece. Intare za Sarambwe nibwo zibinjirana kandi zikabakoraho ibitendo bikaze, ariko babifashe noneho ntibatabaza babe nka wa mwana umurizi udakurwa urutozi. Noneho ngo barabifashe ngo barwane ngo barebe ngo nimba uzatsinda. Ariko Intare za Sarambwe ziratanga icyizere zikomeye ko zizacakira Uvira mu banga rikomeye, ariko nabo niba bitangaze kugira ngo batazagwa mu mutego wa leta ya Kinshasa. Umutego leta ya Kinshasa ishaka kubagwishamo nyuma yo kuzarwana ubundi bavuga ko bari kwirwanaho bakagaragariza isi yose ko aribo bishe agahenge, ndetse bakomeje gucakira ibice bikikije Kinshasa ngo bashaka gukora ikintu cyari cyo cyose cyabaje za M23 ndetse kikayishira ku ruhazo mpuzamahanga bahindurwa gihebe w'umutwe w'iterabwoba kubera ibikorwa bari gukorera ku butaka bwa Kongo
dore ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zishobora kumva Kinshasa ariko zikabishiraho maze M23 igahinduka umutwe w'iterabwoba ku ruhando mpuzamahanga. Ariko ibyo nimbo izabigeraho simbizi, kuko noneho bose banganya amayeri haba mu bya politiki ndetse n'urugamba, kuko Kongo Kinshasa imaze kubura inzira yacishamo ibibazo byayo byose ngo bizumvikane mu buryo ishaka, ahubwo bigenda bibura amanze ku buryo bukomeye ko ibinyoma byose bahimbye, harimo uko M23 itabaho ko ari igisirikare cy'u Rwanda. Ibi byamaze gupfa nanone, kandi bagahimba ko na M23 atari abasirikare bataturutse ku butaka bwa Kongo. Ibyo byose byamaze kuvaho, ahubwo bari gushaka izindi nzira mu buryo bukomeye, ndetse n'urugamba rukomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo rwa politikoma ndetse na militaire. Hagati aho intare zasarambwe gukoresha drone hano muri Warungu byatera ubwoba cyane FDL n'abazarindo. Ni nyuma yuko babonye ko ibitero by'amabombe ya M23 ari guturuka mu kirere bikabisekuraho benshi, ibintu bikadogera mu buryo bukomeye. Drone M23 ikoresha kugeza ubu ntiziramenyekanye ndetse naho zaturutse, ariko inyinshi byumvikana neza ko zafatiwe Rwoma rwagati kuva mu rugamba rwo ku 27 ubwo hafatwaga ibikoresho byinshi, ubwo hasanzwe mu ndake zitigeze zitangarizwa itangazamakuru. Intare zasarambwe zamaze kwibikaho ibyo bikoresho Karunura bari kubikoresha basenya strategy ndetse naho urugamba rugomba gukomerera kuri M23, ahubwo bakegeza imbere ku buryo bukaze kandi bagakomeza gukaza imbunda zabo ndetse n'umutekano Karundura n'ibikorwa byabo bya gisirikare. Ibi biri gutuma intare zasarambwe zijya neza ku ruhando rukomeye by'ibikorwa bya gisirikare karahabutaka, biri gutuma ibintu bya FARDC byose biba bibi cyane, ariko kugeza ubu badafite amahungiro, ahubwo ari ugutegereza ibiturika bikabisekuraho, ahubwo bagapfa ubutitsa, kuko ariko byagenze hano muri Warungu. Biri gutangaza benshi, ni inkuru itangaje iri gutangaza benshi. Aka gace gufatwa FARDC ikwirukanwamo no gukubitwa inshuro birimo gutuma urugamba rwose rwari ruteguye rwo kwinjirira pariki ya Kahuzi-Biega ndetse n'ibindi bice bitandukanye byose bipfuba. None kandi M23 yabonye uburinzi buhambaye cyane mu bice byose igenzura mu rwego rwo kwirinda ko hari abaturage bakongera kugirwaho ingaruka n'ibitero by'abazarindo bimaze iminsi bashaka gukora agatangaza mu buryo bukomeye. Ibi nanone kandi guha M23 amanota yo kongera gusubira imbere ku rugamba, insinzi ikagaragara. Iyi mirwano ya bucece iri gukazwa buri saha, FARDC birarangira yivuyemo itabaza. Nanone kandi ku rundi ruhande, dore impamvu ikomeye cyane intare zasarangwe zaseze ibiganiro bya Doha burundu. Ubu tuvugana bamaze gukanira, bavuga ko ibyasinywe kuva 17 z'ukwezi gutaha bitakurikijwe na Leta ya Kinshasa, ahubwo biteguye kwicara bakamanza bakabaha isomo birimo ibya gisirikare, aho gukomeza kuja kuvugagura idoha kandi imbunda bakoresheje kugira ngo Kinshasa yongere no kwicarayo, ariko ize ivuge ibitandukanye nayo baracyayibuka, ndetse niyo bakoresheje kugira ngo bafate umujyi wa Goma ziracyabitswe mu ndake na General Makenga, kugira ngo M23 mu by'ukuri igombe itange isomo. Mbonimpa ubwe yatangaje ko Kinshasa ko babeshabesha abaturage ndetse no kutagaragaza uko baganira na M23 ari ikimenyetso simusiga ko batiteguye neza kurekura imirwano. Kinshasa ngo ntago igomba na rimwe kuyivamo, kuko Kisekedi keretse atari ku butegetsi cyangwa se atakiriho, ariko ubundi yavuze ko azarasa M23 katazanicarana nayo, kibi byose akora ari urwerurutso. Ariko kuva bamugeraho ari Perezida Felix Antoine Kisekedi akaba afite inyota yo kwica abarwanyi ba M23 ndetse no gukomeza gutegura ibitero bitandukanye by'umwihariko byo kwica abaturage batuye mu bice M23 igenzura, kugira ngo bashire icyasha kuri uyu mutwe, kugira ngo mu by'ukuri igihe cyose hatakoreshwa ukuri kubibazo bikomeje kumvisha ku butaka bwa Kongo. Hagati aho Warikare bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, maneko bivugwa neza ko ari iz'Ababiligi zigize abakomando Karundura ngo ziri gutata ngo zizinjire muri M23 mu bindo bagenzura
muri Pinga zongeye guhura n'uva gusenya, zafashwe ariko noneho zanga kwemera kumarika amaboko zirasirwayo. Biravugwa neza ko ari ingabo zatojwe n'Ububiligi, ariko noneho ngo zari zamazwe no guhindurizwa izina mu buryo bwa nyabwo. Bafite uruhu rwirabura ariko noneho ntibari kugaragaraho bavuga Ikinyarwanda. Ubu noneho niyo strategy ihambaye ubutegetsi bwa Kinshasa buri gukoresha kugira ngo abakomanda b'Ababiligi ngo binjire imbere ku rugamba batagaragara, mu by'ukuri baboneka nk'abafite uruhu rwera, ubundi baratswe byihuswe cyane. Warikare yamaze kuba indiri y'abasirikare b'Ababiligi bamaze iminsi boherezwa muri operasiyo zo kunetraliza M23 ndetse no kwihondagura mu buryo bukomeye ikava muri utwo duce. Ibi bikorwa bimaze iminsi rivuza ubuwa mu buryo bukomeye, kandi M23 ngifite uburyo igiye kuzabuhondoringa mu buryo bukomeye, kuko noneho koalisiyo yamaze gutitira mu buryo bukaze. Ni panike ku rwego rwo hejuru, ibona neza ko M23 ibona ko yero igatangira umurwano ari ibice ibigomba guhita ibwamo, ari Warikare ndetse ukava Warikare santere ndetse yewe ukanamanuka yewe no muri Kivu y'Epfo Uvira ikavamo. Ni ibikorwa biteye ubwoba cyane Kinshasa, kuko yagerageje kuja mu rugamba cyane ngo ruzamara amezi 3 ibice byose batakibibarizwamo, ariko biranga birakarara. Intare za Sarambwe ziregeza imbere zira n'abakubitiye ivumbi riratunguka, ibikomeje guterwa ndetse bikanatitiza Kinshasa mu buryo bukomeye cyane. Si ibyo gusa kandi havumbuwe ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare byari byarabitswe n'Ababiligi muri Uvira kugira ngo bizifashishwe kurasa mu bice M23 igenzura.